mwagiye mubeshwa. Nico giye ngo mumenye ukuri, ngo muhanagure mu mutwe bijya byose mwagiye mubona mubwibwa kugira ngo mwabeshwe kanini. MGF New Gang Films, subscribe ukamenyeshwa inzogera, ugasharinga, ukanalikinga, si byose akanimero ngaho ugomba kutwunganira. Hari icyo ugomba guterera nyine, byose ni karibu. Katwitangwire filime ariko. Alright, okay. Leo tangura episode ya kabiri mwa bantu. Bibakanga ariko ni kabiri bantu, ni kabiri. Aro kwibira ngo batwiretse gatatu, oya ni kabiri. Humura. Urabe filime. Abugi mashini yibeshe, nifuye kuvyandika bitategekanijwe. Mashini rega sabantu yari yibeshe, abantu nitwibeshe. Uko umuntu niwe yakoze imashini, ese urumva umuntu yakwibesha gute imashini hari? Ese kuri misi nuko akoze misheni yamara uyu musuri baramubonye. Nubwo ikintu cyose buriya wokora ukaboneka kiba ari ikibazo kandi cy'ingutu. Bana bakoze ibyo bashinzwe akazi, baragiye barakangura ibyo buri kimwe shaho n'amapasteki barayiba. Niba abantu usanga uri kuracumba mu rugo uri hanze ugasanga bakanguye n'inkorosha y'ubugari n'imbabura batwaye nibo baba. Kadoshushi imiyogo mu kanya tugiye gusarara buriya ndabizi. Hano bwa mbere mbonye igisambo kinywa amazi we. Ubusanzwe nta mazi banywa, ubusanzwe buriya biba byakomeye. Nibuke si bose bagiye kwiba, hari abakeneye kujya muri mission. Shayaga muri gahunda uko akazi kagenze niki, ariko buriya boss ntabwo araza banza basaba report y'akazi buri. Iyi report biga ni buri kimwe rega. Abantu basabwa report muri byinshi buri yarega. Ubwo ndanza ashiramo doke uko ndazwe kirundi mu cyumva neza. Ubwo ntabwo najya gusigura ikirundi kada. Asanze bamukuye babonye isura ayo bamufise. Niyo na anasi gadukura byaramenyekanye. Yuko anasi basanze gose burya yamenyekanye. Kandi akazi kose burya ukora ko bugizi bwa nabi iyo umaze kumenyekana baragutanga tu. Si karibu buri. Wasa kumuzga ntabyumva ubundi mu nyuma baramenye ivyiwe. Bana barahagurutse bose akimara kuhagera icara. Iyo bose buriya hageze mwese murahaguruka, akaza akabatera igipindi mukacyumva ahubwo bigasobanurwa. Baza report y'akazi. Kubahoza kwibuzwa ivyashitse. Murabizi ko sanzwe ndetse no kumisho zanditse ko ako cyandisho nakubwo sako bitonda muri miso anas no kubyeje da kuri miso bitonda akazi gukora bakubonye muri kizina zizi bisaba yuko mwijumba mugacunga n'ibikorwa byaje. Yumvikana urebe kuri miso yejo. Yes. Wana barundamo mission yagenze neza, bwa umusuru yarabonetse kandi kuba yarabonetse uruva n'intambara yarajya abanza ari yiva, ariko umukoba ko namubonye ndigenze gutariko tizerega ni buri kimwe ibintu byose buri uzokora fa kwibuka gatize burya ku bintu byokomera kose burya. Yibuka Matizi yakoze
ibaze boss akaramuka amenye ko bamumenye nawe umbwire ngo bizovyara iki kumubaga ari muzima ariko nta mikino aho akomura kabonye ariko ibaze muhuriye mu kibazo washavuje umuntu nk'uwe muribaza ngo yagiye mbambari tuba turi gusenga Imana buriya dusaba Imana iborohereze namwe rega turazi ko biba byabagoye urabe bibazo byaba bibazo mwana agenda yumvira kana kariya buri ari hahandi ubuzima nuko bugende iyo umenyekanye mu buzima nk'ubu rero birakomeza sasa kuyiba byo birakomeza buriya bya nkabikunze nta na kimwe cyo tumerega umuntu yadakangura ngabo buhoro buhoro niko kazi kwiga byaranse kurima byo ni ikibazo ni sakire kuri bo bakazi kakunze ni kabe kunyire gukangura kwiba arapuri ku musore cyo yakoze yagarutse muri gwa rugo nyine tuzi ngo aje mu bikibura be filimo yitonze arangije abanza araparamira uretse nkwereke bikuto masegonde bakumwana yita mu mbuga bucece mu gace mwana yitaye mu mbuga shawo aya buri kiro bitonze buhoro buhoro aya kumbe abayaga barayaga nga mwana yaragarutse mwana bari mu biganiro vya hato na hato wana bari ngo nikijya mbere abango turabizi buri rega nuko urabe filime umusore agarutse muri gwa rugo biba mu neza nigo agarutsemo twe turacunga burya boss yapanze umuceri rega boss rega muri iminsi buriya witondera abakozi baza bakaza bakakinira ko ugasanga bari kuyago tugane tudahera ubuganiro si bwiza buriya buhoro buhoro urabe pole naba muri kubona abandi ko bubatse sanga umuntu w'umugabo shajya muri chambrette ya metre 40 kuvuga nk'abale kobwa ari ijyamiye ubuzima n'umuyundi ni no problem
umukobwa arijyamiye gatiro kamuri bubi yabanza uyikangura ndakumena ariko wibeshe uvyuka ndagutama pole pole banza gufatira kwanza umusego uyu mukobwa ko yambonye uwo muturiza atarantanga ariko busuru niyo bakoze ikintu kizima rimwe kabiri ndabukuru ndamubarura ndamumwanya mumene aya mwicuku wapi ubundi utereka umusego kugira ngo umuntu niwamuturitsa ntihagire n'ubumenyi ikintu na kimwe urabe ucece aya uyu se no mwica buretse gato ariko uwo mwicisha nako akamufunga ku munwa ko bwadahemba siho sawa se ariko nibi wapi mwana ibi wapi kabisa ibi ntaco bivamo ekada kamfe kumwihorera nta kundi urabe yiyumvira ibyo gukora umusore arabibura ayaya nta bundi buhinga ntacyo Kenga kumashira umwana atangura kwandika utuntu utaramenye ngo nuduki gusa urabe filime witonze kimara kwandika igisige murakizi muko we ntari bireka ngende bande batunga utumashini mu rugo urumva abantu usanga mutunza amacupa ya karibu amacupa ya zanzoga za muhitane urumva n'ibibazo yarangije buko bigenza ukoreka kambe ndagende pole pole yarajya rakinga arangije caho hari tunasize yanditse mugabo turavyiboneye mwibuke muri episode ya mbere buriya bagiye kwiba muri uru rugo uyu mukobwa umusore wacu Anasi avuye ngaha yaramubonye kandi kuba yaramubonye gose muravyumva ni ibibazo uyu muntu aragutanga shahu leta ikagukurikirana mpaka ukabisigura nta mikino zo nimero muzandike rega muzozibazo mushobora gusubiza inyuma mukandika noneho zira norosherega iminani imirongo inani zingahe n'imirongo 9 zingahe inimero ni Yesu yandikiye cyane umukobwa yarumiwe aracibaza ivyari byo cyacibega nibitinde abantu bararyama bakavyuka ndabira amasana biko ari urakina ngoje ngo masani yamenetse gute oza abandi shazigira ibikoresho mu njeri turi ku masengesho nawe muheza gibumere nk'abandi buriya yega si umuzopfa muri abatinde oya kafirigira garagara nico kibabaje narinzi ngo yategereza kuba irimo twa Henikeni twa Marura birababaje mugabo bana ngabo abandi baragira n'amazi banywa urumva ibintu bikaryoha namwe ubukene bwanyu buri mu kubaca mu mazuru urumva n'intambara sasa yakira hadisi yabonye umushitsi nene kubona umuntu yabonye umushitsi yabonye umushitsi Ngiye makuru yawe no munsi kuzi kubeka kari yabikutara hanza karibu abazimba itoda koma kari kuze wawe muri make ndazwi kirundi mu cyumva reka bane bareka mwe muri yumviririza buriya sibyo kirundi bijya murakizi nane ngo bana kinsumba muri iyi minsi hari muri academy y'urundi nanje mba ndiyo umigira akabizi sha
burya ngo urugo rugendego n'abashitsi ngo rurahezagirwa. Abashitsi mugabo busanga burya ari bisambo. Bakaza kugucurira abana n'umuryango. Ibyo navyo si sawa, muze mwitondera amasaha mutembera ko abantu. Mugerageza mutembera abantu nka saa 10 mutaha saa 12. Cyangwa muza saa 4 mugataha saa 5. Haniyo masaha. Uretse ko bariko batembera abantu saa 7 z'ijoro. Fariyo masaha meze yo gutembera abantu. Rego umuntu anywa amazi mu gihe yagira fungure buri. Ngacibana bashitsi ngabo baraje bari bikivina. Bibiliya rero mu gitabo cy'Abikorino ba mbere 11 ngo umuntu ni yasonza ngo agiwe. Kibona umuntu sharaho ari kugutembera saa 6 ku kadomo. Yo ni jini rukana. N'amasaha y'amajini. Baza gutereka imuta ku kicara mu njeri. Isasu ugikomye gato urumva nyene. Ndani gipande cyakicara. Ariko uri kubura ibitambukire wewe. Mwana yanutse yavuye mu rugo mugabo ntiyigeze yica umuntu. Kandi umuntu yahora yica abantu yatanguye kugira imbabazi ngo yase no mwica gose reka apfe kumureka. Shaka bakaramunaniye, abakaramunaniye. Uyavaye. Buhoro buhoro. Hari kutwuma shawe ariko batura ubuguma buto buto we. None yo mfasha kucyuma nterura nka nk'ibirijana ku ruhande rumwe handi jana de 5 kilo. Azo nuko mutanzi buri. Araturi ivyuma birananirwa njya no mu mbaho urumva nyene. Ibintu byabaye ibintu. Bande tize ni hato na hato. We. Ikuvuze ngo ikibu. Igingo rivuye muri ure kanje nkwereke mwana. Kanuzu bigene baba haze buri. Awisonze ngo ugiye mu muma. Yakada. We abana mu kazi shawe atubatemo ariko ntangora kwipampa atubisobanure gato wangu sibyo turabe ivyo abafana turiyo abafana bariyo abantu bagenda begerana burya niko usanga intambara zavutse abantu bagenda begerana usanga intambara zavutse abana batangura kwiregarega gato ngiye kuguta wibuke uyu ni afande mukuru uyu ni afande mukuru afande mukuru aza gutama uri kubona kicara ka afande mukuru wewe mukuru ndetse kubisama mukuru kubisuma aza gutama turashize ndabahe mwabana bugiye kudahabwa na veli muco mubi no ku ndahanimwe ndambwiye ngo burya ngo simisega ura filime wewe bosi ni kibi kiri seri we katano mwana nafande cyane ugiye gutamo se nawe tugire bataragira nyako wabugira n'umuswi ubaha gaca urumva
urabe film fanda basabye amazi yamwimye bige gukubita ingumi zo kururimi biriganga amaboko yanse gukora ku mbavu uyu nabavaye mubizi bashaho mubizi bizi abagabo buriya mwakomera buhoro buhoro bangu nta kwishura yanyici wowe cyo ngiye gukora ngiye kugusiga urumva uretse nkwereke kwanza sha yabanza arazarambura cyo kudahana imbwa nabo sibo boyika kugahuru agomba bamusigira irangi sani irangi dusige ku bitugu we yirabura n'igiye wewe rero wewe ngira ndagukubite urumva yicuze n'impamvu wavutse bango ndamba ari buturagura za kunkubita yo fise ninja kondo uretse gato nkwereke yarangije nakuyuri ninja assassin kabisa kangutemo bwabanza reka gatuza nawe yibuka bani bagiye muri mission ubushize oya siyo bari ariko nibituma bataba ndetse bisuma biri seri we abafana muri he abafana ko mudatamba umwana binibi yifuza abafana aya ngo keneye abafana mwana humura abafana bara bangu tugire bataragira saba abafana banse gufana muze turagufana humura rega turagufana wanga ndamutabira ibigiriye mu rurimi bana baza guta barakuri inda ibi paraview uretse ariko semwitondere burya abantu bakora siporo burya birukangije burya barakeka ku bundi abantu biga karate ngo bagere ku kibana kugira ngo basindire abandi bana baza gukora amakabo shaho ingumi nke urumva bakeneye imigere myinshi bana baza gutamo urabe wewe uretse mwana ko twanazize kera bubu ije bararitabiye shaho iyo n'ikindi gihe fo kubaha abakuru kutubaha abakuru n'ikibazo baraza mukifusha ngaha nta n'isoni we ibi nibi ndabera ikirato cya fanda ariko fanda n'umuribwe we haguruka ibyo haguruka mu bintu biba by'ibirato ntibirimo bararahiye ngo ibirato dufise ngo ni ivyo nyine oya arahaguruka bararahiye ariko nawe iyo ubufana bugwiriye rwose burya ibara riragwa wey tangura kubyu
atangura kuvyura abafana sha we kuvyura abafana n'ikindi gihe ngo barampaye rero baranogeje ngo haguruke rega ntagwanko buriya ntagwanko we mvuze ngo iki muze twemeye gose kurenze buriya twemeye twemeye kurenza tukafande kumba afise n'umwana we Mirako amamagara na sinariya volume kwitaduga bana boss anasi kurikira umugabo witwa Anderson Kirundi buriya barambwiye ngo murakizi mukurikirane ni Anderson aho umugabo ni Anderson yafise gahunda yo kubonana na Niki umugabo witwa yitwa Chelsea umugabo w'umuzi umusanga na biso witwa Niki ndabizi agahembo kameze neza karahari iri kubanza muri mission umugabo Niki nyoshi ariko turaza kumukora mu nzira yacu twari Sibyo ne boss bisabugenda gute kugira ngo tubese amakuru akwiye neza ogeze muragenda muri babiri Jewe na Liana niyo mpamvu natumye kumubwira kandi abise mission ikore neza so wewe Liana akutwaye amafaranga ariko byanaje amafaranga kandi uzigo ndabwira urabira yitwa Niki we ichazi chocho Anderson kwa siku za kumwiboi na Vicente ya shisho yule ni Nakomengo aboneka na gasanzwe muko bisanzwe gera kutima kuri Suarez ibintu utatu n'ikirazo akaruhuzo bwa akora kimagara n'isomisi ubwo baza venuzi boss tugenda gute tugenda ukinyuza tugenda kuri mission hano muhakurikire mwitonze akazi sha abandi ko baronka n'ibyo bakoramo murabifise buriya birasaba nawe twende bisanjije nawe akandi kamco kwibagiye sawa boss sawa ko tugiye tambare sawa okay akazi baragahawa abana igikurikira ni igiki ni kugakora buriya ariko barambwiye mu Kirundi murakizega bamwiyumviririza abantu nasobanura Ikirundi nacyo oya ndi MC ndi animateur ndi animateur sha basi mbabarira mama wanje ko nsize wenda kure Nifo kuja gusigisha jesha ndi mwene dati wiki none pastor yarakubwiye gusigiza malira cyane cyangwa onya ejo tutuja muri sala ndavyanse oya tugenda muri ibi nivyo biketse umuntu oya vraiment kuva kuja gusiga ntizibereye reka basigiza mama wanje ko nsize wenda kure tutuja muri sala uzogiye babazi yangu murazi nawe muri bakobwa aho bari ntibabura ivyo bayaga buriya barayaga sha bakongera bakayaga niyo mumfise umwanya mwiteho gose amajambo y'inkumi n'isaba je ndaje mu kanya buriya naho ndaje nanjye reka mba nagiyewe na filime kugira ngo nanjye numvirize urakeka mba ndi mu biki ndi kumviriza filime nanjye ariko ese ndabareke mu gisi mwenyene kuki nanjye basi nakubeshya umutima umva nabuze aho kuja basi nabuze ikinyobwa nje nariko campa ubwo nyene kana kimwe
bwa bwoba bwa ariko nyene byarabaye nyene sa cyane nanje nasa ntacyo ndumva ntacyo nditaho kubera basi nyene sindabyumva kuberewe uwo musuma naramubonye nzi ko ari umusuma ntumbaze yari mwiza uratanguye ngo ni boga rero mbe umunsi nditaho shaka kumbwira ko wamukunze nawe ugomba utangwa kunyinjira mu buzima uribagiye wa mutipe nawe mwatanga gukunda aje gukura siko wewe uranyibukije kandi wowe gusa nyene urabona njye munsi hajya ejo mu mazi yarahaje yarongeye kugaruka yaraje basi cyambwiye ko yaje narekanze mu ndoto gusa nyine sinabyitaye bumva nyine mu ndoto cyambwiye ko yaje narabyutse mu gitondo byose nyine bisanzwe sanga telefone nawe ndashimye yayigarukanye ngiye umva narayigaragaye ndayiraba rero ikirenze kirakiza nasanze umusayi yiwe akakutukaniza kumenya yiwe kinaze ko ari yiwe nayo yapfuye ico ni gisuma cyane kanchine nanje basi iko yanchanga kandi rero sindabibwira na tantine ntabyo uramubwira ahubwo rero banze bikawuki twikorera umuti nukuri urumva urabona waramurondera sindamurondera nimero yo warayahojeje urayifise sana akikuguwe tumurondera abakobwa re muri babi ariko muze ngo ni boga ushaka umutware oya no ugomba gutwara ngo mumuronderere oya umva tumurondere umutrage umubwire merci jewe umuza umubwira ati ndagushimira kuba wanzaniye telefone kugira kunde musabe hande kumunane turongo kuzoca tumufata tumuneke ejo abantu ubwenge bw'abakobwa ari umvise ngo ni bogare utanga guteka imitwe oya jiwe zibu bogare byiyo ntaco bintwaye gikuru nuko tumufata umusomo ntakindi mumugire tukumvira ko yawicaye ngaho oya ayo guturitsa anturitsa nkande umutipe yarinze agaruka na telefone we wumva ari umusoma gusa nyene yewe birayobe oya vraiment uwo ni umusoma wa fo wa desa murondere basi atumuronde sare arizi bavugwa mumeze naye utukubure wamanutse waje uzoje kutungura uri kizira kubera cyo gusubira ugirishe n'uze nzoka kumikaba yakara nje ndana murondera umva gitegeko guca kuri wewe n'ushaka kumushisha ivyo byarabaye ndibaza gose burya nta cyabacize reka mwenda bemera mwe buriya muzi gukurikirana abantu burya je nasanze abantu dusigwira amafilime bafise ubwenge gusuma n'abasiguza niyo mpamvu reka tubemera abavyeyi mwe muri abacu buriya tubabuze twozoja he nta namwe urabe filime witonze bana batume muri misiyo batuye muri misiyoni buhoro buhoro bagiye mu biki turazi bagiye mu byose burya nta neza birimo ivyo birazwi buriya abanyakazi bakamejeje pole pole ibintu byo kwibikisha imbunda ari inyuma urumva ku gatafari muntu w'Imana ariye bitakuviramo ineza buriya barakwereka abantu batari seri nibo baje kudiringa nabo hari isura regura bakavuga ati ubu rwose biga nta buseriye pe nahaba yagerageje buriya mugabo sha nta buseriye ndi kubona
filime zira bucece abana bavayo badiringa ugura kautora kariya gahunda nuko zimeze nuko zestaye buhoro buhoro ehe pole pole Anderson, Nick, imeze neza nawe gute? mwibuke uwo boss yamutumye ko nenda soon bari kudiringa Bodyguard yari kandi namubwiye no mujyane. Oya, gahunda nuko zestaye reka namubwiye umujyane. Oya, aba barambwiye. Imeze gute none amafaranga wayazaye? Amafaranga arahaye. Uwo muzigo umeze neza. Ariko ntubibona n'ubu muzigo tayari. Tunajua kayo none tutaduha n'ibyashaka. Kiredi. we gira bataragira sha urabe film Anderson. Darangi, chintwaro hasi. Rwanda simusifure wanje. ntwaro hasi wa mwanda cyanke tugutemu yanka bikunze urabe film ariko urashira hasi ntushira hasi ya we gira bataragira shagira tereka hasi rega ni hahandi ubundi wanse bo gukoramo akazi bukumigwa ya basi nk'abagabo rero kirazira kuba umugabo mbwa oya umuntu murabinoza mukabisobanura neza paka ibintu bikajyuha iri ku ifilime kuri bunsaraze bana kirazira gushaka umukozi adashoboye bundi ushaka umukozi ndetse ashoboye kugira ngo nejo bundi azogira icyo akumayira rega niyo usawa si umukozi aramusurondera umukozi adashoboye awumva ari ikibu batura badepoza umwana bana baragaruka we uretse iyo batura inda barayikosora abantu riko tutuntu mudu rero kamurinda ari biba byacanganye rega biba ndetse byacanganye ngabo oh buhoro buhoro oh bagabo bene data katubinoze sha reka tubinoze ikindi gihe ntuzosubira Ewan baba nazemu yendura ko atawugikakaza abantu bose byarangiye une sawa batumuzigo twimanukire kwa boss mbere yuko boss arakara ari bana barangije bacaho abapfu bapfuye oya kazi boss yamutumye gose aragasuje yamara ikibazo ni hahandi kibazo ni hahandi nikirarangira oyi baramubonye ubushize mu kazi bakoze kubushize kwiba sawa baramufashe reka ndamuronse baramubonye buri wanditse ko ngishikwanze handitse nk'igisuma olala turashize gusa nyene
uwatse uzi ko uzowiyotana wenyene je ntuzompamagara nta kibazo none juste tumufashe ikindi ni kumujana muri prison aho cyana muri gereza bahamagaye Igisuma irasonye Igisuma cyumvise umuhamagaro Igisuma citayemo agakaruvati shaho Igisuma kiri VIP gifise n'abagiherekeza rega umwana bakoze ku rutsigi igisige muracyumva akira mwitabereye undabire vorere matata bandi ndi kuvugana ndi Sandra kana kwibuka none ko ntakwibuka ese ukwibuka ahantu wagiye wiba hose ndi wasigaye telefone aha bisuma nawe mujye mugenda kwiba hano inkumi ziri mutureke tw'abagabo kumurana ko mugiye kwiba abakobwa birangira bigenze neza barabihamagarira basigiye utunimero tw'abagabo tugufasha zaduhurira ariko natwe bugi ibisuma by'ibigore byitegure turara twuguruye reka oya tuzana ku bagabo turara twugaye sawa nanjye burya mba hafi ya Berbe uri kumva iyi filime akaba ari Igisuma cy'umukobwa uciye muri Berbe ukarengana gato inyuma yaho gato niho nanjye mba muri make muzoze munyibe zatubwira turumufata umusope cy'umukobwa ariko apara umugabo siwe mwasukana kandi apara umugore bakiri inkumi abo nibo bisuma byiza byiba imitima bikiba ingodo gendana nuguruye umuryango wanjye kode ni 456 uzura mwimenyereza tumugo bisuma by'ibikobwa birahawe ikaze gusa by'inkumi kuko ndara nuguruye ikindi naho kandi burya ahandi mba mfise biro hari amamashini menshi n'amafaranga napanze ni hafi y'ikambi hariya muntuze muzoze naho mwibe gose kwiba n'ubuntu telefone umva rero kunanira kuyarisha nta nuko bindurungu urabona ngo baratwijoya uriba tukaguherekeza tugasubira mu rugo watwibye ufa kuba uri inkumi gusa birumvikana Bantu turindire episode ya 3 yari ya 2 si byose nayo nzoba mpari rega film urakeka ntoba mpari kubera nzoba mpari ngo tuyinoze nayo abakomeje inzira nanjye nkubwira ngo filime yanje iri kugenda irangira buhoro buhoro kandi mugira ikigenda irangira nanje ntibivuze ngo ndi kurangira oya agenda cari muzima buriya turindira kandi kakangaye ka 3 ako mukanya karagirega ariko banza ukore subscribe umuntu w'Imana ntukagenda utumara maje na saboni bure